هلو رابع أبو القاسم. هلو رابع أبو القاسم، هلو أي قاصد أكبر، هلو فخر بني هاشم، هلو رابع توي رهبر. هلو أي سيد عالم، هلو أي مفخر آدم، هلو روز رابع أي خاتم، جناب مرقدا أنوار. جناب مرقدا نورين، هلو طه هلو ياسين، جدور صوت أمت مسكين، هلو مهدرچی محشر. هلو جارك دهينه دا كودا نوچد دچينه دا حتى كنجد مدينه دا نقاب فوش نقاب لسار. نقابو پرديان باوي لمهجوران دمو قاوي برحمت لي بك آوي شفاعتك جبو مهدر. توي خواهي شفاعتي سفك سازي مناجاتي، هلو نورا هدايتي إمام مسجد و منبر. امام انبیانی تو لقرآن خدانی تو پزن ام خوش شوانی تو شوان امت یکسر شوان اسمر گلباف هلو ای نرگزا تیراف خدنگا ایش ویا پیرتاف بک از گیسوا عنبر. عبير بين زلفيني خضان قاب قوسيني لسر شافيت من عليني بنر أي ضاعي سروار. توي ضاعي حبيب الله فراق صوت أم والله ترحم يا نبي الله لمهجوران هلو بنكار. هلو جارك جيفي خاكي صواري حفتي أفلاكي بل سلطان لولاكي توي أي ساقي كوثر. ألا يا أيها الساقي خداني أحد ميثاقي هلو سوار بل براقي هر پیش خالق أكبر. هر پیشی خدای ما رحیم و رحنمای ما شفاعت که خطای ما لدیوانه بک مهدر بک مهدر لدیوانه عفو که مجعسیانه دروجا حشر و میزانه نبن شرمند ای سرور. دروج حشرا پر هی هی هزاران پی لسر یک پی بکو مارا بیاباتی خدا بخشی برو برگزر. ایرو مدی نومک چه خوش ایرو مدی نومک چه خوش لو من حبیب وهات بمش ديمي معنبر ابرورش خالال ديمي بالودا خالال ديمي قرت مقام او يوسف بحسنا تمام هر چکود سرخوش مدام نوراد نورو نوراد رو هر شعله دا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناوي خداي الرحمن الرحيم
حمد و شکر و پسندان بکاملتی جرب عالمی ربا صلاة و سلاو لسر مزن مقاصد ما پیغمبر خدا محمد مصطفى با تماشاوان عزیز بینرین هجا دماو بخیر با دیساد برنامه سرنامه ام پیشبری وانا کا دریه دل خوکن ام دخوازن دبن عاصمان دل ودا دین دیوان خو میوان خوره ام دخوازن ایرو بحثا سیدای باته بکن ام بنرم به باته سیدای باته کیه انشاءالله ام بهبر ناس بکن بله میوان مهنه از وگرم که جاهید دنگ بش ام خیر هاتنه سر چاوا هاتنه خیر خدا نام خدا جرازی چاوا ساله خدا جرازی به ماموستا محمد باران لیکولینر نویسکار روزنامه ام خیر هاتنه سر چاوا خدا جرازی خیر خدا لطف بله تماشاوان عزیز سه هفته مج نفدس سرنامه کر ایرو مجارم مگو سیدای باتیه ام بنرم به ملا حسین باتی یام بناوکت ملا احمد باتی کیه ام بحبر ناس بکن ام شخوام به هلبسته کی سیدا دست بکر رحم راضی بنا خدا له به ان شاء الله ما مس کرم کن سیدای باتی کیه کرم کنم ناس بکن سیدای باتی بناوی سیدای باتی هملای باتی هاتیه ناس کرنه د سال 1470 هاتیه دنیای هنکی روایت بجن 1414 هاتیه دنیای لباتی گنده باتی هاتیه دنیای و گنده باتی جی بگردان وی چاخه دوی زمانی دا گردایی به جولمرگی بو آنا گردایی به شرناغیه يعني دور هاتية دنياي جولمرك حكاري يعني بريب حكاري بقريدا بله بريب حكاري بقريدا باتي بشرناخ انا بشرناخي بقريدا باجر شرناخ بله ذاتا قبراويج لوره يعني الويدري هاتية دفن كرني جاندنا خوش الور جاندنا خوش الور دوام كريه وقت خواندن آيري تدي وقت خواندن هر جريب عالي كي دا شويه خوانديه يعني اف ملاي باتي لقبي بيه يا ده بترجي كش بلا شعري خو أثري خو بفينافي يا ذكرية يا مهلسة خو بفي شكري تدا يا ذكرية يعني مروك كاربج مخلصة وينا باتيه نوري باتيه بله مخلصة كو استعمال كي بكرة دي هاتيا ناس كرني نوا كرمانجا دا جيد نوا تديكو مولودا ويجي مشهورة د مدرسه دا جی بی شکلی هاتیه سیدای باتی هاتیه ناس کرنه یا ناوی وی دوی يعني جرا ملا حسين ملا حسن يعني بهردو نواجي هاتيا غازي كنا حتى دوی لقبه ويجي احمد فيه بله شخو جبرو او چاق ناوی هگه حسن و حسین به بله تیم مگو مل احمد باتی کیه دمک او مل احمد باتیش خوش لقبه ویته وچاوی لقبه ویته بله بشه لقبه ویته یعنی شخو ایجا فنا گل کی ملای ما سیدای ما عالم ما یکو خواندنی خو لسر خواندنی خو دیاشی خوی بچوکتا دست خواندنی کرنه و علم تحصیل کرنه ج مملکتی خو دور بونه سیدای ملا حسین یا ملای باتی بنا ویناویته ناس کرنه ام بیجن ویجی پرزیده مملکت گریانه و چونه شخورا خواندنه خواندنی خوشی الپریجیا مثلا چویا الموسولی خواندیه دوهوکی خواندیه لهولری خواندیه الپرجیا وسا المکسی خواندیه ذاتاً ده سون وقتی وفاته ویجی دریا مکسی دا بزبستانی بر مکسی چیه کت آن دنی باغچه سرای بر مکسی چیه وان دراجی ایکو دیت من پر زبستانه وی خداره ریویجی زحمت جایی بلندن و برفیان جی پر زیده العرض دمینن دریدا کشیه بر مکسی بریدا ریاخو هندا کریه برفیه و دو برفی دا هندا بویه دبن برفی دا مایه جبری کو وفات بکن د مغاره کی دا ایدی يعني شكفتا وفاته خوشكفتا كتيه دور داجي شاركي اسكري دي دو وقت چوينا خدا يا ذكريه چريا پاشي پیدا ملای باتي كاني وقت هلبسوين داويه هلبسوي داويه
وقتی بهار تی و جبن جسدی جبن برفی درتی و دبینن دبریکاوی دا وی شعره ویجی دبینن که یاسکریه و وساچیه یعنی د سونا عمر خدا جی لپی تحصیلی و خواندنی و لپری مدرسه جی ذاتن مدرستی کریه درسا داهیه ذاتن اگر کو ام لسر بسکنن زیده مولود ویجی ناو دایه د ناو کرمانجا دا جی د مدرسه مدا جی د هرما مدا جی ناو زیده داهیه حتی د مدرسه مدا عالم ما پشتی خواندن قرآنی کریم اما انشالله می بین سر مولود خصوصا اما سر بسکنن ده خواندن وینا خصوصا مدرسه میر شوية مثلا دقال ميري مكسي علم تحصيل كري خواندية هفالتيا سيدا جيويل جم ميرا چه بويه هبو مثلا هم ميري هكاريه وهم جي مكسي جم يعني مدرسة وانا درس يعني درس داية ودرس خواندية بله يعني علمي جي استفاده كرنا مدرسه خداوي مدرس olarak nişandane tabi sadece avana nibune yani mesela جي كوچويه اولي د مدرسه دا علمي خو پېشتابريه پشتي کو د علمي خدا پېشته شويه تدي د مدرسه د جي قيمت دانه کې درس دانه جي دانه و مدرس بيه مدرس درس دايه يعني بله شغل هكار يجد بن حماية إبراهيم خان بك بله مايا شخدوي زماني تمام عالمات بن حماية بقادا بون يعني وقتی که حمايان لسروان تنويا تدي معلومة عالم إسلامي جبلك بعلم مشغول و علم جخيني علم تشكيناكن بالدنيا يرى مشغول نافن جشميوان بشكل كي تدي مير يعني تشتوان دنيوي تامين كرنا جشميوان دنيوي تامين كرنا و جوان را بيشان وكرنا جبو علمي جبو كو جدارا درس بيجن و علم تحصيل بكن و نسلا نو بعلمي بدن ناس كرن يعني بيشان وكرنا زماني دوي زماني ده تبو ساونه يعني دبن حماية ميرا داونه ولا هر درجة مير هبونه ذاتا شو اف دده نشاندان گوتی میر کردا قیمت دانه مدرسه بله و اف علم اسلامی محافظه کرنه جبو پیش دهره و جبو گل زاروک گل بوان علم مازن ببه لسر سکنینه مرو کار يعني اف ميري وي زماني جبو اصلاح قومي خو وجبو تحصيلا قال خو تدي إمكانك أنا أمتدانه أم دبينن ويشخي تنبونه يعني ويشخي إمكانك سبيه خو قال خو بعلمه بيشتا ببن يا جبوك بعلمه مزن ببن يعني مكتب ومدرسة وانجي أفبونه يعني بعالم الدرباس بونه وقتك عالم جي بالدنيا يرى مشغول هنا يا دبي يعشخو باز بدانا و eğitman yani dedi çava iro öğretmen maaşı ve devlet de jbuku mekteba dersi öğrenciye bedin evji sistemaki usabu miral gorixu sistemaki usa çekirbun peşe melavet kırın o insanı alim المدرسه درس دادن وانجی yaşayan karşılamıştır o an muhafazat kırın mal و جانی وان تكرم بني güvence قيمت ددان وان değer ددان وان دزانم کو gelecek kan serfam işte van insana mamusa divirde mesela perverdeya paş yani diyor ki dama malay batede beriveji piştiveji mira vaqta xoditi لمدرسه کرنه ری و شوب ندانه مدرسه نوری يعني مدرسه نشباندن خو نا يعني وان مدرسه تعقيب كرنا بشكل كي نقول يعني افش خبر مساله كي مهمه يعني وقتكو رنگي خوب داناي كي ياجي تدي از عشته ددمت جرت فنامن
حركت بكي وقتك وسابقنا ذاتا علم عالمي بي رنجي جي راندبون يعني بشي علمي فكرنا وقلتنا هون بالدنيا را مشغول نبن و علاقه خوشی جنانینه یعنی گرک هون به شکلی بدن یا ام شاب خازونه و حرکت بکن ندکرن و بلکی اوج خبره عالم در ندکتن يعني عالم جري نشاني واند دام خبره واند ان شاء الله مجارك مهمه بل ام تخازم قلتني بدن كي جاهد دنگبش بلا جمره ج ملاي باتي قصدكي بخير ان شاء الله امر بدرمين محمد سيدي عليهم شفيعي روج ميزاني چراغ دیدای آدیم خدانی و حی فرقانی خداني وحي تنزيلي بقلمو بتبجيلي قلم دانس خنجيلي نما توراد خجلاني چه انجیل و چه توراتین دمن سوخ دم الخاتین بوینا بی مسماتین حکم چوکن زی رحمانی بحكم السيد مرسل النبي آخر أويل بطل كردن يا مجميل بايتو بقرآني بآيته بتوحيدي جت تشريف وجت تمسيجي شفا خرم توليدي سنم هربود بود خاني ملكات بتجيلي دشاكر سين جبريلي ألم نشرت تنزيلي دك توزيه تبياني اجبوبي بواب عليهم نبي بوهج حري آديم دخباري وكو خاتيم چراغي الإيماني چراغ رون يا أميت جبوي بواب خلقيت فتاح درجة جنيت أمر صدر ديواني دوي آني وحيني بو دلي مشتاق دني بو يو لدرجاه مدينة بو يو رسولي هاشمي كاني رسولي هاشمي صابر أوي طه أوي
حشير دلو جاني مبو آغير جنارو بيت حجراني دلو جاني مبو آغير جنارو بيت حجراني. سعد خوش مالي آوا مالای باتی حلان دیه که جای هیچ مرا خود جرازی بم ما مست مگو میرا دوی دمیده وقتا گوتی خودی تیل مدرسات کرن مدرسه ند شبان خو یعنی مدرسه لگور فکری خو و لگور زانیبونا خو يعني ند خسن ري بلكي وانا او تابع علمي دبون بلكي او تابع عالمات دبون و يعني عالم قد تشبيه خاطتنا دبون عسكر نوري بله بله يعني دوي زماني دا ميرا ريا خوشي بوان ديت بله فتواي خوشي جوان دستندم و يعني تشتي كددان وان لوان من نت كرن ياجي از ددم تا اشتا تجمرا دينداري و من نت السرسري وان نت كرن د زمانه کی وان پاشیا ده تدی زمان کی هاتو ته درما کی وسا ملمه و يعني تدي ملمه سيداي مايكو تنزلي فيتشتينا كنا مانا تنزيه كنا متواجنا فيجن فقط تدي هنك جند هبون ملاد برن و اويكو انا امجردن ملي فخري كوب بنان و ببري جنديه يجي بقى زنجينه يجي بقى اخا اداره خود كرن و دشون لجند ملاتيت كرن درس سبيه وان ددان يعني ايكو بلكي زكاه خود تشتي تدي فرضيته جرجنا مال خود درخنه مالكي كو بدا ملا وبدا سيدا بمنت شي بكمالكي وسجينينا مال خدايا يعني درد خصجنا مال خود دايكي السروي منته خود كر و تشتكي كو وی بخواسته مله مجبور بو فناوی بکه تدی örnek بوی هوای زمان وان پاشیا ده مدیتن اد وقت مدرسه ده افتشتنه انا وقت میراده وقت مدرسه کو تدی مدرسه وی زمانی کو د رنگ یونیورسیتی آنا دابون حقیقت وسابون يعني تدي مدرسه وي چاغي بله بله مدرسه بون مدرسه بون zaten زانینگاه وان چاغا او انسان کجور درد کتن ري نشاني انسان دادن تدي مثلا عالم بوي رنگي وقتی کو فقيه خراد کرن sadece dersi ندادن که sadece علم ريزي ندادن که او 12 کتاب علم ريزي تنه به ندادن خوندنی معنویات دادن که ایمان و اخلاق و يعني بشكل كي وسا وان راد كرن كو بمن ريزان كو بدن بيشيا انسانا وحب حياته خو بمن اورنك جي انسانا را وراد كرن وان فريد خصن تعبيري جايسا وان دشاندن جينا مثلا يجيكو احتياج بهفن دشاندن غندا دشاندن بلغا دشاندن جي دور جبوك انسانا باسلام بحسينن وهم علمي بدن هم اسلامي بدن هم عقيده اسلامي بدن هم جي انسان را خدا بيجن پیغمبري بيجن كتاباوي بيجن يعني خدمت كي بي شكل يذكر او تكز جوارا ندبو تاقوس او دنيا جوارا سخنتين نيبو ميرا لوان خديتي يذكر يعني وي چاخه خدمتك زياده مازن جكرن تدي انا عالمك انا امسر دشخلن بتبي سي ملاي باتي يعني جبلك بلكي بخيره وان انسانا وان ميرا خديتي لوان كرن كاربون بخوينن هاتن و مرتبه و کسی منت لوان نکر سر بس علمی خوشی انسان را گوتن يعني انا تشكيوساتنيه ما مصد ورده بلكي يعني دي تشترتين پیش آیا کم گو افسیدای ما پیشی مج جالی که به منت جیبو نوری يعني منت هر چقسی گو میرا خديتي لوان کرن و دو خدمت وان جی دبون یکی گوتی وقتی و گوجوار به معنی منت وانجی خو ندکشاندن نه ندکشاندن وقتی کو میرا انا مثلا میر او میر هاتی همبری هف
و تیل چکا میر خستیه و میر قودا نگری ور ترکیه چیه یعنی بله عالم میوره جیش خواه يعني ميرا كنا حقيقي كرفيا من حقيقي جرا قوتيه القرشي سكنيه نترسي يعني ناكو يشتا مير من خديتي دكا محافظات دكا ايجابنا geçmamı dike medresamı çedike yani tedi ali aliye ku dünyaya ayune dünyaya ev idare dike ajwi idare bikim ne goti yani ku hak hakikat şu gotine ve yel karşı mirajı gotine şu kuş berwi insani ava temizler ketne yanna yani insana ki ku dibin minneta şahsa ki dave و او شخص الجوري منفعته خو هر چقناوی عالم و جلگوری منفعته انسانه کی اگر شکل بده حیاته خو تجوهر کی جه در نکت یا حتی کو اثر بده یا تجوهر کی جه در نکت یا حتی آنا ناویوان وره تجوهر کی جوان در نکت یا حتی آنا بحثوان بکرنه ناتی کرنه ایو سپر هنه بحثوان نای کرنه ذاتن هنده بونه چونه یعنی اما وان عالمه بمنتی هم بعلمي خو عمل كرنا علمي خو بإنسان جي إنسان را قوتنا والراس شفيه وي قوتنا منتا كسي جي نكشان كسيش خو دعوة از بترى ياردم دكم قالت جي فنا مليخي كسي بدعوة تشتيجي لوان نكري يجبروي مدرسة ما يوي شخي عالم ما يوي شخي بنابو دنگنه ومجوان جي استفاده كي وكو مدرسة وشاغي وان دمي خصوصا هم بحث كن دمي ميريتي مثلا دما ملاي باتي وكيرو زاننگه ايرونه زاننگه ايرون بله ام كارم في عبدلك راحت بيجن كي غويرو بروفيسور ايرو زاننگه هادنه نكارن اول دسته سيداي مكر يعني ايوه شاغي كو امنينا حقا وسان ميرو تشيغي حق حالك موسى لورا ميرو ميزن ابي غويرو قالك جوان بين بروفيسور بلكي هنا كان جوانا د مدرسه يعني مدرسه جدر باسم بلج برغو فكرو ايديولوژيا و نپاقج و نجبو خدايه چرچخز كياب مرتبه بروفيسوريه و بروفيسور جيبن هم بلكيرو وان برتوكي سيدوان فهم لكن هاجش هف درخنجي الجورو نعمل لكن جبروا هنا جي سيدا وك سيدا يعني افياج ديسا باغليه معنوياتي اگر كو يعني وان زانينگاه ما انيفرسيتي ما اگر دا عالي اخلاق دجي دا عالي معنويات دجي دا عالي ايمان دجي تشتكي بدانا بلكي تدي انساني وسيجي دركتنا اما اگر که انسان که انیورسیته می آن دخوینه صادقه بعلمی انیورسیته بمینه علم صادقه دالی دنیای دالی دنیاره یعنی دالی آخرت کیمه حال بو کی گرک هر دو فن هفن ایکو مثلا دو انیورسیته مدا اگر دخوینن و ویونه خویدی لدر و دخوازن تمام بکن تدی پر انسان ام دزانن الهیات ایجابنا دخوینه تشکی زیاده جور ناگره دیساجی مراجعاتی مدرسه متکل دروا تخوازی علمی خو تمام بکن یعنی او یونه خوی معنوی کل دروا ایکو تمام بکن اوانا جی انسان باشی درتین یعنی مرب جی حیاتا وانتکاره ارنک بگره او جی انسان را جی شخصیت نی باش درد کبن ری نشانی انسان دادن دبن örnek ama وكيدني بمكتبي وبزانينگاه تاني وبدرسي وان تاني بمينن وبي اختفاء بكن ولا كيم دمينن هيك يعني دقدينا جي يونكي مرب جي örnek بقرتنا يعني يا دا مرب بدا بي اخلاق كيويكم مرب جلب بك مرب خازليا خو بينا يعني تدي خندايا او قص امک دبر خواندنی دا نشان دایه تدی بیا انسان کامل پیش دا شویه اخلاقی خوشویه یعنی دویالی دا گره مرو ارنک وی بگره یعنی دو خواندنی تنی دا نا ایجا عالم میوی چاخی وی آلی خویش تمام کرد ماموستاج آلی کی ویجی به مثلا صدای ملای باته مگو میره هکاریه میره مکسه يعني دقال وان رابو رونشتي دبن يما وان رابو رونشتي جافي خو برنداي مالي وانا جافي خو برنداي مقام جافي خو يعني يرو قوتيام بحث كلام دبن سيداد سريا مكسي
دی وقت جباته در بتنیه بله کس پیراتنه کس پیرتنیه سیدا کی وکوینا گوتی يعني اميرو بحثاويت كبشرب 100 ساله بله جو بشي 100 ساله قوتي هين روني دي وبدقال مير دي سجي يعني جمير عالي دنيا و سرما به خودش نخواستيه بله تدي بتشعبي الدنيا ما بلد نرى وقت كوچو اگر ده 15 فقير بيبونا خدمت يبكرنا يعني عالمك يوسف اگر بو خسته حقا نوي انسان يوسف جيل بي بشونه يعني بتن اللي خسته شويه يعني تنازل دنيا نكرنا انسانكو اناجي وقتكو قلبي وتجاه معنوياته ويهبه حقا في الدنيا تشتكي كمر لبي باز دنينه دي مش ناكا تشتكي كو مرف احتياجي مرفكو ضروري مرف كاربه يعني تداركه ويبكى بس مرف يعني البي دنيا كسك جوانج باز نده ومالي وانجي تنبونه وقت رحمت كرنا چونجي پرتشكي كو وارسي خرجي اشتمن تنه دوان ده علم مايه علم مايه او علم تدي ام توارسي و علمي وانن وانا جيت دي علمي وان بحثوان دك يعني مالي وان دنيا وثروتها وان سلطنات وانا دنيا ناي بحث كرني علمي وان بحث وانتك وعلمي وان نكشتي يعني انا حتى انا جي بعلمي خدنا ومدى جينيا ما موسى خصوصيتك سيداد قلتي يعني او تشتي خوندنه وتشتي پروردهی خو قبدس خصيه جيا يعني د حياته خود درخسي پیش بله ایرو بلکه کماسیک مزنجی گو ایرو د جوات د توپلمه ده دنامه ده هب اوه يعني یکی گو خودی علم خودی زانیم و یا خودی مقام جیبه و تعلمه کیاب مرتبه کیجی او حیات او جیانوی و او علم در ریچه هر ناچه بله يعني ند سويه كده تل جيانوي نري وتل علمي نري تل جيانوي نري تجبر فديتك يعني بله تبيع في علم المقام اما مسألة خصوصيات السيدة وانا يعني او خصوصياتي وان اويه يعني علمكو هين كرنا كاربونه باروكن بإنسانا يعني دور دا جمريتي نكرنا يعني هنك عالمي مهنة تدي یا دا مثلا ای کو د مکتبه دا جی öğretmeni دکنو هنک انسان هنه دا علی علم خدا زانمبونا خدا جمرینه یعنی نخوازن تمام علم خو پاروکن به انسان را عالمه ما چه علمی وان هبونه بفقیه خورا پاروکرنه خواستنه که فقیه وان جوان درباس بفن یعنی جوان عالم تربن حتی وقتی که فقیه وان جوان درباس بونه جوان عالم تر بونه به کیف خوش بونه و انسان وساجي تدي يتشتمش كرنا حقا يعني بشتوانجي بر انسان عالم دركتنا دبن درس دستيوان در واسبنه جاء او بارفكرنا علمي لآليكي واخلاق عبادته تسليميته خداراجي لآليكي ذاتن اثر خداجي في تشتي درسنا بيش اولي تسليميته خدارا درسنا بيش ووصف خدا دانه مزناتيا خدا گوتنه و يعني ام عبد خالق کی وسانن کو بقصوره وصف خدا بوی شکلی درخصنه پیش اثر خو بوی خوشکرنه و تدی سرنامه خو بوی دانه دوام کرنه و پشتیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم تدی جا وصف پیغمبر صلی الله علیه وسلم و حسكرناوي محبتاوي يعني ويا درس دانيه د مدرسه د بمدرستي خود وكرنا خيزكي وكر شوبكي بشي هبون وقدرتا خدا وصف خدا وبشرا پیغمبر خدا دانه نشاندان يعني فقيه وقتی كل سر شوكا دورا خدن ونشتاندنه بينم بيراخ مدرسه حلقه مدرسه وقتی که فقیر دوره سیدای خو سر شوکا دادن رونشتاندنی اولی جوی محبت دست پید کن یعنی به درس فقی او قناح له يعني بعلم ريزي وبخواندني
و بگرامر عربی یا او زمان کی دنی یعنی sadece بخواندن زمان انسان او قناحله يعني فقيه وموسى حاليا تديل سر شوكا حلقه دوروان قرتنا بفي محبتي حلقه خو بفي تشتي بكرنا وحلقه خو بفي تشتي قرتنا سري درساون اوفيا بني درساون اوفيا وتدي نتيجه ده اسري خوجي تشكرنا دي سري ارسري وان اوفيا بني اسري وان اوفيا يعني وردو وتسبيحات وخبردان ودرس وداين هر تشتيان بفيافيا جبروي معنويات تدهويه حضور تده هویه و انسانی که چونل دوروان توپ بونه سرچوکار و نشنه خواستنه درس جوان بستینه جوان نقط یانه جوان نرویانه حتی علمی خود تمام کرنه بوان رمانه ما مستدورده خصوصا وقتی رو ام المدرسات در المکتب فرمی رسمی ام دمیزینن بلکی برکتا وان عالما وک صدای باته و وک شيخ احمد خاني وك ملاي جزائري وك فقيه تيرا وك سلسله بلند وك وان ستيريكا بلكي يرو او اتكي او باندور لمدرسه يروجي دكي هر شخص جو مدرسه يروتي فقيه جدلدشن نا تي نا زورن ليه نا مجبوريه جدلدشي وحبكي جرانيا مدرسه بيتر هي اما شيرينك حلاويك يرو هيجي مدرسات هي او معنويات قنها بحثا كرغوتي فقال دورا سيدار ونن تشوك دشكينن وبأدب وتربية ومحبة اف حال مع الاسف مكتبة دتنا ناش خد مكتبة يعني اجي ما مستمع اجي المكتبة ما بل افانات مكتبة تنا اما المدرسة ده او امكان مدرساتنا امكاني قد مكتبة ده بلكي نيفيو مدرساتنا اما حلاوتها مدرسة ومحبتها مدرسة او ادب وتربية او بيشكتن او اخلاق دي مكتباتنا بلكي بركتها خوش فان سيداي وك ملاي باتي دي سنة شو او تشتي كنت انا جو امكاني كنت دين مكتبة اگر كو بدانا مدرسة عيني تشت مدرسة هوية ودوام كره چونكي سلسلوي لبي هاتيه مدرسة اخلاقي مدرسة دهريمه مدى زمان برد حتى انا يعني رونشتيه و ابتدي زمانه كي بلكي كاتم بيشي نهشتن وبلا كرن اگر كو امكان بدن انا جي مدرسه او في اخلاقي بدا انسانا انا جي انساني وسا خوشك او رابن انساني كو جي انسانيتي را فايدوي هوا او راب اما المكتبه دنهيري د السنفه كده وما مستنه د السنفه كده بلكي سي تشلحف اورنجي هنا يعني وقت اللي دنيري كي جان منفعتا شخصي خو ناكا بيشيا منفعتا قلي خو انساني خو توبلما خو ايفان انسانا نبوسابونه يعني شخو شعبيون منفعتي نيفيه وقتی که انسانی که خواستنه که پیشتا ببین به علم به اخلاق او مکافات خوش خدا زانی بونه بله و جبو که جو توپلم را فایدالی ببین و توپلم اصلاح بکن و هر یک جو توپلم را ببین معلم کی به اخلاقی خوب ببین معلم و فایداوانش توپلم را هوا جبو ویا چه ایجاب کریه دانه که او انساني وسجرابونه كد مكتبه كده سنفه كده انسانه كيكو بي رنگي هوا يكي تاني هي يكي بالتاني يعني من بيجي افيا او سبيرو يعني انسانا sadece بخواندنينا يعني باخلاق خوشك باخلاق اسلامي وبعقيده اسلامي وبمحبته وتسليميته جدين جي اسلامي را ويجي انسان را ببا مثال ببا örnek او جي انسان را فايدالي ببا يكي وسهيته ده تنيه يعني بلكي مرف öğretmeni وان بلكي يعني او öğretmeni خوي لهفخن يعني تدي لهفناكن حتى مرف نادر ونشتاندني مرف يعني او معامله نووي öğretmen da بفي رنگي و معلم شوا اخلاقك خوش بدي او تشبستينا جوي معلمي بله ومستدامه ما عندك مايا بله
ام خوازن گوتنی دی سابدن که جاهید ما اف برنامه و برنامه پی ان شاء الله موري بكر امي بري ما دبش تكر انها ما كرن سرها بلوك يعني يك برنامه ما يرد قدي يعني بشكل شو ما ولادتها ملاي باتي مخلصي وينا نافي وينا ديسا عشيرتا وينا خواندنا وينا وخصوصيات وينا وبيرا يعني خصوصيات مدرسة باندورا مدرسة لسر توبلمي يعني او چما وقت پیش دبون ام سروانا يرو اخفين ام گوتنه بدن که جاهد ام جه قصيده که گودار کن قصيده يرو تنها شماره كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى من بخينا ملاي باطي براستي سروج نقاش هناك دي بين ملاي باطي هناك دي بين هنا بلا ما ملاي باطي ديفيجن هناك دي فقيه تيرا يعني نافي ويش درباست و جبلك درباست و مرب خوينا ده چتر لغوري خناتم به گودار بكن الله راضي به سيداي مغمره شكرا كان يا صدق صفا كان محمد مصطفى كان شفيع پروفا كان محمد مصطفى كان جلو شاه لطيف كان بشناوك شبه أليف مسكن بن روضة شريف كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان جلو شاهي كرايم كان صاحبي بيت الحرايم ايك جبرائيل اذكر السلام كان محمد مصطفى ايك جبرائيل اذكر السلام كان محمد مصطفى كان جلو شاهي عريب كان ناسخي خاتشو سنيم كيف لدي بيوك علم كان محمد مصطفى كيف لدي بيوك علم كان محمد مصطفى كان قلو شاهي عزيم كان ناسخي خاتشو سنيم كيف لدي بيوك علم كان محمد مصطفى كيف لدي بيوك علم كان محمد مصطفى كان قلو تاج السرايا سر دفتر بخم برخ راجرنا يا هر درا كان محمد مصطفى راجرنا يا هر درا كان محمد مصطفى كان قلو يا ري
شفيع كان خد يوي قلبي رقيق كان أبو بكر صديق كان محمد مصطفى كان أبو بكر صديق كان محمد مصطفى كان قالوا كفو السحايب كان مدنا صدق سواب كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى كان قلب بحر عمان كان جامع جملة قرآن كان عثمان بن عفان كان محمد مصطفى كان عثمان بن عفان كان محمد مصطفى كان قالوا شاه الابرار كان خد يشور الفقار كان إمام علي كرار كان محمد مصطفى كان إمام علي كرار كان محمد مصطفى پشتی کو دنیا بوان نما عیبکو ام سر بخون غما ناجون ریاوان هر دما جادا محمد مصطفى جادا محمد مصطفى بله سعد خوش مالیا الله خير خدا جورازی و مستم هاتن داویا برنامه دما مقدیه دما اجمر هاتو قطانن جدا کرن خدا جورازی و مملش کنن و میوانی ما خير حفتك كده سعيد بي ان شاء الله شكرا وكنا نوان بله تماشاوان هجا بینرین عزیز ایرو جمعات داویا سرنامه حتی برنامه كده ببین خير و خوشی ده خير و خوشی و شاهی هر تن بلا بحراوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته